Ni wirigiro bwako mwithiria wa Meru TV Jumatano ku nitite na mbere boya iri tariki 17 mweri wa Disemba mwaka ni 2025 kakwatewe ni kirinteto cia Meru TV muthenya bitawa Chiri Mbabu. Na tukiambiria nteta cietu David Mwangi na urani mutongeri wa Ndukembe the Bore na arakinywa kuromba itika mubunge ntekere kutirana twetete na menerete mubunge wa Bore mugambiri ndikirino ntobo kwa makomirande ntere harawetete barabara ya mududune weta CM iraithirite kithonde kwa miaka 5 thiri na mwankadhai itathirikirwa ni meri yawe ni watimbaru ni akari babore baraba bakuibwa bateaniritwe nende bakwenda mutongeria hora ukaeka mbere mathina yo mwandikito wandeto mwende wa Laiboni no banganitie ripoti. Na wende vendi Mwangi noro kumereria matagete kia mambungo wa Bore na ukirerete bona na mambungo rukwa Bore rendekiri Mugambi na nikira kuanate yaniritie bona ni akariba konto kwake weta barabara ya kuma Mojojo na weta TM ire kulukirete ntuge igitumia kwa kuririnya riturekete karabatine na ile tuekete wati kwa kaita kara yakere agendi barabara ye karabati ya tukiaja for a period of more than 5 years na karabati ye kirinya gikikuthoge kire aja ikirara mire mwanka thai ngari ite kumba gutagara antu bamaguru antu babikibiki na ngari antu bari tagara na rutere rumwe na inyoga tega the distance ya rutere rumwe is less than 4 meters kwena project ya national government ya barabara ya kuma Mujojone ya bweri kuma Kithaku na nde kuma Mujojone gweta mwankaga kando barabara yeu ya kina miaka 8 so ntegwete kia barabara yeu ekeja gukinya TM imiaka 8 kuma Narua goririkanie kwina ndamu ya Kianjuri ndamu era gute muntu uranywa roje na mwanka Narua roje arokunywa nthi na tutaigwa baritie nteto iu so ito kuromba na heshima because money was allocated ito kwenda kuigwa sauti yeku ugitwira imbio ngwe kwendelea na aria ndamu na rero mbara Mwangi kererende kirine utiela na kuritira kariba konto kongwe na wachete uwe Mwangi ayukieta aliare are wengwa now nunto waugere media ai ku report wrongly ato kwenda na ndego eta tokamurika the rogue project the stalled project the damages and the challenges that are facing into Vaburi tuoni antu werune kenda na nde ware mo ikugita nguge weje na nde na kamera njega wona ni orio gitite karabati tukwenda kuromba mheshimiwa wetu na kera butwekira karabati eje so mheshimiwa ethirwa ugo atekira karabati ukagita maruru wona Mwangi agita community social responsibility ekira karabati eje nundu tukwenda antu bakwira ne kaitene okarakari kuma konto mwanya gicigo mbunge kia Bore betete na mbere okaya nuntu bota yanirwo kirimirandi ya weti na mbere tukurigara ketha kanjire ejite na mukaria uria umba kwija gukagua kinya mujumbe ja kuona njira ne ategwita tukoria na nge mbeche igwigwa gukerwa njira ni gwakwa na igakwa ri kabatu tutikuthithirwa yeto yujura rimwe kinya ntuge tari ndikiri vitisho twa barabara gitimene kwija kirua eti maendeleo anga twa kethera tutekira na jaikwati mau na ikenu nto inora miche ikerue area yetu Kongoni twina thina stima twatikiro gacekereria tuti stima gacekereria kauga tabangi bonthe barekirwa stima kona cionthe turatigwa tuti stima. Reporter Meru TV kuma Bore mbeta wa mwende wa Laiboni. Sana mwandikwetu wanteto mwende wa Laiboni na ontobari botu na njira inkianiru na tuta na mbere na anteto sietu harimi na biashara bakimera kemera kuma isiombunge keigembe centro ni basumireti na kuria thirikari kutethia kemera harabari aribu nene no ntwa kilo ya mira kurwa siringi mana mwanja ntere cia igembe ore Somali ukurwa nkuluki ya ngiri ithano kuluki ni bamoneretie kusoku kwa mira kiri arimi itakara ya siambesa harapa bwetepo ni baadhi ni reburu mwandikwetu wanteto Murithi waba no wina ripoti arimi na biashara bamira wamwe na atongeria bao ni baumirite na kumeneria uritingugi bura bwitite na mbere bugitaga bwa kuthorithia uthuria ya bubu bwa mira kuthomethia na beto no tu mwanka thai atukinyite na beto batumba kuthoma tutomba kuona bia kuria antu ibo bainyilirwe na still itukuona kinyora ba uturira rutere
bakiaria baugite ati bo ura biashara ya mera itala mbere batigwiragwa niyo netithagirwo ikibagunaga kinya nini orire baugite giteneri murimi omera we na tigitwe arimi uko imitheri aria athiritwe ikambesha ikathira cionthe badu tutwere nde yatae badu murungu atutharimite na intubia tawa green ngurund utantu bangi batharimi yembe no utantu bangi batharimi ya Meru County lakini itwaira nkombo cia muntu witwa Musumari muntu akialingite leso akolonize muntu na mubuto muntu na mubuto yo atoreke nanje nyuma ira atubikathira tutiere wetu atamatairira cia Masai urungana utukinyete mameneretie rutero Somalia baria bari abiashara bao barapathuranagia nabo baria anene aria baugite gitundu ni gikwendwa 7,000 ndene Somalia lakini mawa kana igembe kirigurwa shilingi 500 na te tundu kiumba kwendwa 7,000 Somalia uwakora 500 na 500 yakaorera muremi yo yakarea mutua ucoka wawirire watethuka ki biashara eu biashara nkoma nkuruki arimi baba na biashara baba ni bameneretie wendia bwa mira bura baugaga ni return aria mira itagaya jika maguri yacokerwa murimi ringi untu bura bameneretie na njira ine na bauga bubu batikubwenda wakikiza mbili ya kuluka muntu endoro tuyamira mawa utiri acokerwa mira ringi anene bau baborisi ukawatithia muntu wa musainithetie kuoya mbeca na utu musainithia delivery utu delivery uko sign ya kintu kira woyete au ni uthina ya ira muntu acokerwa mira no ntu te kintu asainite ke kintu kira ara nenkanire uketha muntu ro kuondete na delivery ati so antu betu iboba utumira na ria batumira bacogirwo mira kuma Nairobi bakainyelwa na tutikwenda antu betu bomba kwithira bakinyelwa ringi murithi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigoni ya igembe mawa aba na kari batumtum na nderone wundi kanune isio mbunge kia igembe South nibonanite kuria kwanirwo kona ntubo wagagia baukaria ntereu nende nibakuri ndwangisi ukaria gutira kuri na ukaria nteru mwandiki wetu wa Nteto Kome wa Mutia nowe na ripoti akari na tori batumutumu nteresia nderone kanunu igembe South bakonuna nikira bakuo karibu batendererete eiteneri mambura ya thionko yambiriritie kununkira nara bakuwa auni watho bara baingite mu mamiene berara kuna moteti na nduka cia ntutuko amwe no teka kinyange kuru na rio itareo ndeka unduka reya Tirantu nderone na tukirete bo tukirete kwi mantu atukinyilite mo tukona tutikira na tukona no mwanga tuture nikenda nene betu batwigwa batu nderone kire side ya insecurity itukinyite antu akwithirwa muntu ene ndaga ngwika we akathami into byawe mbori ciona ngucia wake tangwine kurara o nikenda atumba kwithukirwa ni amba na ringi tukinya antu inyotiswa ni amba bau muntu ake ya kwatukinya barite miraba isa bera mira na masete baithete kwatuika mantu bru yo tudireten na kwatutupa tuwire turatianiri ndene nderone okyakwalile nderone kana kiala sub location batwe twirara tukarete ngoko na mibwe tukarete mbori na mibwe no amba baraingere bete excess na ore bare yana ibanga ba ufamia tukwenge nduka ni unero nderone ninyero utuko ne rauni ngekoro icio ngwa iteto tuko kana itemia kutango icio no ntuba kurepo ne antuba kese sigire nyinge kwethura ndena cio unasikia ukaiboka ne kabatirwe ikarepirwe ukaiboka kana inya twana tukuruorirwa utuko ni makareka kuringana na Pastor Kaliunga kuma nteresia nderone ariwa yaingite nontu bwa kwithira biashara yerira wa miene emiranie na mirepio mwanka para batura ngwene cia miraba sokera ngwecio lebi na uni watho camp kana polisi camp irereo post ire tutetheracia muno mantu ya security operations neye ya tumutumu na niwe eto supply na security na mwanka thai
security nirambiriria kuthuka. For example, kwina ekuru babaingi bari ao barabaete victimed o amo na akuru bao kuona bantureye nontu a biashara tuwe for example ya mira euno yare biashara ere watilite antu babaingi kuunza kaira nyingi siare miraene na antu bangi barabare miraene bonde ibaena mire kabisa kiusumi babaingi ni batu kirerende bate kumba kunji mundu sana kinya ki families na what have you. So into kira kireo baba ingi batani tena batu ikanamba namba barabareo de bakotu ikana ibarambiririe kinya kuya mira na bate kona naraba kwendia mira bange ni baambiririe tio tani na bakambiria kuya nguku bange irio ni bakoita na bageta nabio bange rende ni barandi bansere ni barambirio kama ta masete na koyuki mindo bila biareo mene yas. Riu akaribaba etuma ntumwa ke thirikari na ntongeria cio ni kuromba bakirwe boya kinyakambi Boris irenteresia tumutumu kenda Boris barabe mwena yobomba kuritira karingui lakini nonto bakwethwa tutena selenje ya kweka walifu baba korepu twana tou ndio sababu okwana manto yaya kuthithika yakari ou ende nete yo gekenana buru inkuromba ito bwana mheshimiwa na MCA weto muungane mkono watotianerie toloi boya botwakira selenje ya bo akira thirikari yetu arayomba okarantu aya kenda bomba kwethwa bakedumisha security burako bati na tukuria anene beto burako mbikana bagenda ibe thwe barokua batwe bagenda kuiba sumanto nara ibe yangira undini bakona boto kurathina itukunyamara ya kabubutia ni akaribane bakuromba bandikiro subsibo mweru kwitwika kumaritayire mwaka muthiru utinya nyumba 10 etungataira karimienei ende batu tire antu banderone tweria tukirira ni ntu bakwithira batu kuma chabuchibo wetwe weta twina meri yete tokinya meri enana tutona na chabuchibo rere etere nya nyumba 10 ya tukarakia itura renderone nero amire chabuchibo eto wende tukuromba thirikari yetu yolenje ruterene rwa chabuchibo batuchwire chabuchibo nge na njira ya haraka kenda tuchokerwe nyumba 10 yombo tutethie turene. Reporter Meru TV kumembe Mbeta wakome wa mutia Kimbidi kuma Bogesta West Station bunge sasa Saudi Menti ni bamumenere tebunene thirikari ya kaunti ya Meru nyuma ya boko tethero na milioni 3 ni floka na thirikari ya kaunti ya Meru ya itumira bura kutebatere ne ontaboko yeri ne Ruth Kawera uranwene ya bidhaa wa floka Meru ura wete thirikari ya gavana Mutuma ke korwandu Kimbidi ke weti na mbere Jeffo Gituma nowe na ripoti nakio gikundi gia antu babethi kuma Bogeta ya Baruguru kiri gicigo mbunge gia South Menti nikio rotithiritie kiara utongeria bwa gavana Reverend Mutuma Ntoithinkia ura ni gavana wa Meru nyuma ya gikundi kiao kugunikana milioni 3 kuma kiri rwangi rwa Froka nikenda bakambiria murandi jwa urithi bwa nguku na kinya kumenyera riera untu bakuga mbeca ici atumirwo buthuku ni mabithaa ba county na kinya kiroto kiao ni kiremete gukinyanira. Beta wa Kawera Mavis yon secretary wa kikundi kia Bogeta West Youth Designed batu botore a youth to kikundi kia to thithaia conservation and environment to andamete arafu na ndeto ambiririe 2022 tweja youth tore amwe a youth baba nge to jobless tutena nguge to gato siringanire tombe go conserve the environment na itwambiriria kuandamite twandite skuru mingi mite area yetu ya Bogeta na chiefs camps so many chiefs camps in Bogeta twageriria kuandamite twaeja wa mite sponsors ene akinyila point batu tona tutena more sponsors but tutekomba kwa access more sponsors kenda tomba kuandamite ere vision yetu ta youth ba Bogeta ire twandikire proposal ge Froka kenda tomba gusitethia ja youth tusitethia batwe personally na community na ndi twandikire tukwandika proposal yetu ge Froka proposal yetu twandikite proposal ekurithia nguku twandika proposal 3 million ge Froka twari twambire kurithaia nguku
tugurirwo incubator na solar panels twandikite solar panels non tugu save stima are more expensive na tugaba tutethia na solar panels kenda tumba kurithia nguku tugete tukarithagia broilers, ken blows, layers na kienyeji. Arafu na twambira kurithia nguku itumbe kwandika inya youth bara bena aria nja cietu bara batena ngugi bakeza bagatetheka iraja. Arafu na ndi tukendia nguku cietu twendia nguku tukona mbeca cia kugura miti ira twa focusite gutethia gikundi gitu kia abogeta no tukwenda gu conserve environment. Ni araba ugite kinya ibekirwe mundune ni mabitha ba county kiri mantu ja wakibo murandi jwao monka na arwa turi irio county government yejire go check ground ara tukathiria project yetu bejire batega bona ground sasa. Arafu one of our member agikundi gitu na twere munda ara tukathiria project no tunania twategire tona tukambira project na tutina guntu kwa kwambira project and ndo member wetu giraga twa munda aiza twa munda jwa kwambira project afuna ndi to batu twa endelea na gwetera county government release contractor eja groundine batu twetera for a month tweterete contract eja groundine tutamona twa arafu reu county government yejira groundini batwerere tuka check in the one admin office ewe tumuringire kenda turetera BQ tutega toni ntobira twetitie kwa dribio pieke BQ iromba nandi ni kiri gavana wa Meru akethira kiria mukandarathi withirite agia kamurandi jojo kwoguo nkuromba contractor la wakite nyombezi ndenda aretera ikundike BQ ira twakurukitie na mutuma ntwithinkia ngavana wetu wa Meru thinga tanto baba boega na ketha bekwire ibarikitie ngugi ito tafadhali twakuromba ngavana inyako ngo obisine uje groundine utege wone ngugira bakwire bagitite bagakura bena are yake ubari mbesa turi ugenya tu mbesa ubagua bariwe ukageta shiringi yuma ra inyemwe nirungame manka buthingatia uma bone kethera antu baba bongwa ibaitete ngura twabairite nera twakurukitie twe timu ya Furoka ndene ya Bogeta Westward akirikiria Ruth Kawira umo watongeria ba Furoka aja county ya Meru na ugite thirikari gavana mutumanto ithinkia ninjite kaburi nikenda ikathika antu babethi kaburi ne kau ndene Kenya ka kinya tuge kinya apa Eastern irandungamirite as the vice chair eneo youth group yonka ira ina mbesa cia Furoka and as a green champion na mutongeria uri national trusted na mantu ya community twandesignate ije ni ekethari model projects ya youth in Africa and in fact I appreciate muntu nayo yu aleawe lirari muoyo nonto project yete togete ne kandi signire ka replicated in Africa. Furoka Kenya niyo model ka ita kwatia pilot project. Nindeta kinyo ofisi ne ba accounting ka ba insist nkabela let us make this one a pilot project. And Angelo lirari in Furoka na kalire ndeguru na gikundi geke na batetheria na band sign na bakarande aboneria na andingira thimo kaambita ambira this is what we want to do na ndenia ndarigara ntiaria hene bakwaria murekeni nyombeu na katuge atire ni the first grave ndona ya kuthika antu babethi nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Ibo ya Jeff Gituma na tukithirekeire kaitene kakathi kwa tongore Batharaka batongoretwe ni mutagi mitari urani murungamiri wa Weaver Band Garment ne balongete nture na nekenda kutonya nduke mbethe kirime setho nekenda kukiria talanta cio akari mutagi mitari no tiajuthi ni babati kwa tambaru nekenda ukiria biewa bio Polycarp Gathe urano ukuromba iti county ya Nairobi na ura ukarika thoneke wete moroto ya dionga yawe no kiria biashara ya maembe nyuma ya kumenya akariba baingi nteru ni ba
tonyete kiri urimi bwa maembe ayuthi ni batonyete kiri masindano ya mubira. Mwandiki wetu wa Nteto Adagara Waiguna no banganitie ripoti. Bamwe batongoria batari bagisiasa na bara na biashara wamwe na siasa kuma Ntereche Tharaka ibombete kuringanja kimbiombe kimechetho mono kagitani gaka kathigonko tanjere moya gutigeri bagokeria biego biao. Arakiaria Mutagi Mwitari na uri murugamiri munene wa kambuni ya kuthondeka intabe michetho ya gwitha ban naugite kuri na batambiombe kuringwa njaki nikenda gukiria biego biao. Nataka kuwa nyinyi akili yenu imeingia kwa mchezo. Watoto vijana wakiwa kwa mchezo kama hii, akili mingi za kukunywa ile kitu mbaya hawakunywi. Mtu atafikiria kuenda kuchukua kiti ya mtu. Nao vijana wanacheza hapa. Wale wengi unajua ni walimu. Wametrainiwa. Lakini wanafanya interview mwaka na ingine wanaanguka. Ni kweli? Pole kapu igathe urawa ari mururi gite kia ngavana kaunti ya Nairobi akithirwa ari mwageni barabara ari kiri michetho ino araugite moroto wake kuriunga gicigo munge kia Tharaka igutigira na gukiria na kuringa njaki arimi ba membe bakuma Ntere ino kiririkana urimi bobu ibukirite anene Ntere ino. Sisi tunataka mkuze maembe na hiyo maembe mtuletee. Na hiyo maembe mkituletea sisi tuna convert hiyo maembe, tuna convert mapera, tuna convert carrot, tuna convert nini nyingine. Hapo tuna convert hizo vitu zote zinakuwa juice. Na ndio tunaandika. Kwa hivyo mkulima hapa nyinyi ni wakulima na mnatambulikana. MCO Wandia Chakari Kenya CDM akiwa kore na bata kampuni cha thirikari wamo na chanto kiombe konjorithia mono kiri urimi bwa membe Ntere ino na njira ya kurugora igwanda na kugurira arimi membe makuthondeka juice cha kunywa. Watu wa Tharaka especially hii community hapa kutoka hapa tukiteremuka hivi na tena tuongezee Mukodhima mahali tunavuna maembe. Sisi ndio the biggest harvesters wa maembe. Kwa hivyo Mheshimiwa rafiki yangu, rafiki ya Mutegi, tuko pale hivi, ukitoka hapo ukipanda kidogo kuna kaposti tuko nayo pale. Tuna kiwanda tulijengewa hapo maembe. Si utusaidie tu hii juisi yako atengenezea hapa. Si namna hiyo? Tikwende wanda pakithenoi tumurete agai. Maembe ile tuko nayo hapa ni mingi sana. Magecigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito Kambita Ndagara Waiguna. Riboti ya Ndagara Waiguna ni atukira katanta kiri Nteto cietu muthenya yoru ari nkatho cia mwanya kiri bara bonde bombo kinyanithia Nteto cia Meru TV muthenya ngakwerera kaita kathongi huni mbita wa Teri Mbabu.